Lada pipen kama lengan pen bam daud da not balapan ngan tak dekat right wow mai kano kajing ngo share kai dur ba bril bas to make up ang lasik mat kadur la flap dang la kunga dayang makna ruki ang mga di yang bangja dur ba bril bas to make up ang lasik mat kadur la flap dang la kunga dayang makna ruki ang mga di yang bangja lada pipen ketama lain pen bam daud dot balapan entak dekat right wow mai kano kejing ngo share kai